L-isem notevoli li għamel pajjiżna fl-oqsma tal-gaming fl-aħħar snin reġa ntwera biċ-ċar f'edizzjoni oħra tas-summit internazzjonali tal-gaming Sigma. Avveniment li daħal fis-sitt sena tiegħu u li jiġbed lih l-aqwa smiet li jispeċjalizzaw f'oqsma bħal gaming, video gaming, blockchain u l-intelligenza artifiċjali. Matul din il-firqa qegħdin jieħdu sehem aktar minn 15,000 ruħ, 400 ta' sebitur u iktar minn 200 kelliem. L-organizzatur tal-avveniment Eman Police saħaq li l-avveniment kompla jikber u jżid fl-interess f'pajjiżna bħala bażi għal 20 ta' kumpaniji fuq oqsma differenti. Is-sitt darba li qed nagħmlu l-fiera, is-sitt sena u record numbers. Għandna l-fuq minn 15,000 ruħ, ħafna minnhom ġew anke minn barra b'interess qawwi illi jiftħu anki uffiċċji f'Malta fil-gaming. Il-kumpanija tagħna fetħet anki fiera oħra barra minn Malta ġewwa l-Ażja. U permezz ta' dak kien hemm ħafna interess mis-suq Asjatiku biex jara x'inhu għaddej fil-ġurisdizzjoni ta' Malta fil-gaming. Fost sebituri li tkellimna magħhom ħareġ biċ-ċar kif il-qafas regolatorju u l-klima favur in-negozju qed tkompli tiġbed l-interess biex iktar kumpaniji jespandu l-operat tagħhom lejn pajjiżna. Fost dawn kien hemm il-kumpanija Free Bitcoin, kumpanija b'miljuni ta' klijenti fil-qasam tal-cryptocurrencies madwar id-dinja. Ir-rappreżentant tagħha Nicolas Nanda qal li Malta hija l-post ideali biex tkompli tmexxi l quddiem l-attività tagħha. Malta is the hub of iGaming. Like that's precisely the starting point. We're very excited. I think Malta is the ideal ground for it. Minnaħa l-oħra l-kumpanija fil-qasam tal-igaming mis-Serbja Fazi faħret il-qafas regolatorju lokali. Fi kliem ir-rappreżentant Miha Miklavġiċ, dan qiegħed iġiegħel il-kumpanija tesplora l-possibilità li tifrex l-operat tagħha f'Malta. Dan hekk kif diġà għandha preżenza f'pajjiżi oħra fil-Mediterran. The laws regarding our industry, the gaming industry, are the best in the world, and of course it is interesting for us in the future to come here and do business here. F'diskors waqt il-ftuħ tal-avveniment, is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri faħħar it-tkabbir tal-qasam tal-gaming f'pajjiżna. Spjega li fi ftit żmien Malta stabbilixxiet ruħha meta qudiemnet wara li ddaħlet iċ-ċertezza legali f'dan il-qasam. Min-naħa tiegħu d-Deputat Prim Ministru Chris Fern saħaq li l-ekonomija, l-istituzzjonijiet u l-gvern huma b'saħħithom u qegħdin jaħdmu bla għeda biex it-tkabbir f'diversi oqsma ekonomiċi jibqa' b'saħħtu. Dan għaliex b'ekonomija stabbli u serena biss jistgħu setturi bħal gaming jiġġeneraw iktar ġid. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.